Yanko Fufoso. We, your friend Damali. Damali. Okay. Ba obi nu Musa friend Wagashi gbe. Wagashi. We ahaban we eye papa. Ena eye boni. Obi ahaban we o hanu. Oye papa na osa eye boni. Obi di uka. Obi di uka. Ena ni pakro no mpesa obetua. Ahaban we obe ko ni nche. Odi ni be ko kasa. Owodi bi ompe, ochiri ompe. Sadie no ompe. Enu na eye aka. Nti odi akaka na ena o kasa kire nse nipa kro we ade we na won kasa ogidi se asema wo ka no o samu no mane ye no kore me mane ye se ucho ni pa kro no ntro wo koya de we a won kasa na wo pra wo hu enku ba ebetwa waso we stroke o tekrema ni nyina dani we sai nso we no ye be ya ma sa obibia ahodi moja no mu na echoki o penfo na ahwefo ene anopen so ya mama kwaba ediba Kabacha TV so program a ohwe amamere efie it is ene na your first time ohwe ya ni amesere ni se obe subscribe to our channel na Kabacha TV no afi watwen kakra odon bebeba ewa ase ho na wamia edom ne so fiti ene eko woni first person na unsan be kan ya video fufuro bia ya de beto ya channel ni so afi so ya Facebook no so ya Kabacha TV it's a like page you know or like page na wa share o share comment ni we share video ni bia comment bia wo no o de agya isi ho ma ya be kinkan emwaye bia wo ho no ye be di ya de hu emwaye e de amount afi so ya TikTok and also ya Kabacha TV to anani say ube share videos na e de amaye na wo comment no we ja e de si ho e de amaye se na me kan no station a wo hwe ya Kabacha TV e ya mamre ene amane hu sem e na ye edi e wa ha ene ya ba pin openye ba ku bia ye hu se wono so ni dwumedi e wo amamre eni ahamadro eyemu no edi enim anase ekonkan eniti aboa pin ono nso se yene no eba ebedi nkomo na afi ni onim efa ahamadro ana ni dwumedi potia odi no ye bebisa no ho asem na afi ni onim efa ka ho no na waka edi akye enti sawe de ye twa ye ho emreti awabi ye kona se ye ba ye no openye na kasa astati edi nkomo. Adofo mo samina we ye friend no have miracle soap so hu se ne me hu se aye fe na me se gina hobrane a ye soap we adawroma enema abrabo no atumi akono sa wo de mame bi so nchewe se enetie ye di ahaban baako aduanan baako ene die sa samina we samina ngongo so bia wo awore mu ha wo promise and fail wo kwadwuma ye mfaw ana wo pese otu kwan enyeye ana so otu kwan akotena obi man so wo aboa emfa samina we won saka obetumi akase ampa have miracle soap atumi aboami wenti na me kamfo have miracle soap mo se bra na beji wo de na wo di kwa wo be frɛ ade ho danse so wo abrochire wo ahifa Dubai ahifa wo de o man bia wo so se wo pesamina we wo pese wo tudodo abeto ebi mpo a wo kra de wo use bi ehu se na esitie wo pese wo nya dodo ekoho na kamfo eche wo manfo dia number da screen asi bomade aso befre no watumi abeto have miracle soap sene bia ye nyina ohawe da yeso no ebetumi efre ho Kabacha eni se ebeye dwuma ntententem so ara nti bomade aso wonsa beka bi na wo so watumi ede ho adanse ekira fofo bra na beto bi na watumi anya nije dogbi have Kabacha soap yi a ye frɛ no miracle soap yi me see eye pa Okay, ashwafo yesa mama kwa ababu ye damwase se mwajibre amaya kwaje ye na krato aba afedia ye bo apin openye na ankasa na ene ye bisa ni din bebi a free jumedi a odi ne ni antipotia ye nini eba bedi hu komo no odi atodwa e de amaye openye ene anopenzo ye mama kwa aba e de ba Kabacha TV so okay ja se yesa se mi angloni enti no twi no me so se na meka omu betima se enti no de anya problem me so me bomondi na ma ya de se na etibia no na ma ya chichire mu okay me so ye frɛ me togbi klu mi ye angloni ba ena angloni nso be ma na ewu mi
ena me mami owumi nkwa okay enti no for na wote potting miti weja okay weja enti weja no weja junction ana okay weja uba okay ofri Accra obesi wo weja junction okay ofri Kasoa anase Winiba obesi wo weja junction osi wo ho taxi for bebre ho o ka se o ko herbalist akola no ti weja nsuo na no ho no mu no obia be kire wo station ho no mu no okay odu station ho no mu be faka eba mi ho no mu 3 cedi emuwa o ba de ahaban ko ani de meye no meka kire se we say we use we ebe adwuma ma o nti no eye mi de se musu Kabacha TV mo invite me ene Midamose. Yes, we are was say ye to suffer on so. Okay. What je so fefe. Ite ahwefo ye ni nana ene e kasa ni sisi ade wa boni die de acho bebi a owo no so wa bo ho e de acho ite afi de wonim ni pakwa ye ni edi nkomo nana we de ententem ya straight to business ni ite ayeba na yenko eno ite wan kasa no adwumade porting ben na waso ye no odi wo ho yenka ni se Midamose adwumani de bebre edoso ba dia mitumi ye na misu mi gidi se mi ye ma wa ye a first one no na ye awo problem awo okay ontumi wu anu no oba e be like obi maybe o ye family plan o wu baku ontumi wu biom uba ye be ye drona ma ye dronu ma 1 month pepepe obenyim ebia efrebe ma no ho mo mienu no mo beba edronu wo ho ye be hia ma mu 1 month pepepe obewu umfa mfu a untumi mfa oyefo ana se efu no mba me ka ahaban omo wo ha enti no ye no to the sense say uba nso a ye say ye Jews ka bebre e ya di na oba bepe ye be nu edronu ama wo dia de be ye edronu ye be nu edronu ama wo no won ka so hu sese na edronu ye de e ye adwuma anu ti no won ka so be ka say papa we adi we ya oye ma me no me ye den me mboa no enti me pesa me chechire nyama bi nu mu wo ha intentem na eko okay ahaban bi wo ha ahaba we nu aloe vera we yedi o yedi ba yedi ma obe ka say yenyu akwan ben so na be ye edi we yenu a ojan mu ye be twetwa agunsuo mu etwetwa agunsuo mu a awia no na be hyi no awia ni hyi na ebe nani gumu ba nani obe hu se nsuo no da ho ba nti ko pa che o twetwa o de be si awia so keke enu agasa no ebebe mu ba obe hu se dro na ebe mu ba onumu nso na ebe yenyu papa we stroke o tekrema ni nyina dani we science we no ye be yama sa obibia ahwade moja no mu na echoki o we eyi moja no mu okay yeja enu to ho me pesa me bisa bibi okay concerning stroke na o kan ye no okay we no ye wo bibi wo ho a ye de be fra anase enu kwa nyama wo ho ye de be fra ba sisia no say ye wo public okay what you say anu ti na mu ba say obi a ohia bibia no sisia no obi amafo mu wi anya mu wi anipa no mu dosu obechira wi no na odi nyama fufuro abekoko ka ho odi koya anya djuma what you say anu ti na metwa so ho agumeju ha no hu fi anu ti na metwa so ho wo pe bia obefami no ba na maye dro na ye de ama stroke no chi nipa no obesori e wonya kupodi mu obesori we e ya haban djuma na ye de ye di enti no me pesa me chire ni nyina enkosi se na ya obi ebekoko piki no ye okay nti ye fa ni say stroke no enye normal stroke eye ade bia ebia obi na di boni dua ona obi na akese ni so e enu so e oh menipa onim sa haban kasa o una o chire susu mu nu ahaban kasa nti ye ko susu mu a ye wo time a obeko ekwaye mu okay e wota ma obeko ekwaye mu di ko ekwaye mu a odi ahaban be kasa bebi a yare ni free nu obeka kire nipa kro no gidri a ebe kire amamre e ya ahaban nipa kro no be kokko ye ofie anu kasa be hu nipa kro ye na de no okay ahaban wotumi o ahaban wotumi anu ti na beyifo no mo musuro ahaban wotumi oti ase na wo obi a ubre wo na na se ukutu wo na na se a onima ahaban onim bibia wie bibia hia o okay nti e fa ni say ene obi ebubu egu ho be 4-5 years okay ontimi nyehwe anu no meche won ho a meche won e bia 7 days
entumi ye ya me hu sɛ ebia susu bi ta adwuma ne chi a nipa we bubu egu obesori eya haban obesori eya obi na eye nu anase yare bi na eka na ye be ese sa na yale enye sa na mu enye sa na mu wu nu etwe nu angoro ni nti nu enye sa na ewu nu nti ye be bomodi na yaye entumi ye ya me be show ni pakro na me ka kiro se yale we entumi ye ye enye se obeji ni pakro no ne sika dia sa no be ka kire se enye ye da bi mi ho enti sa okay all right okay iti sa haba we adwumade poti pa odi any stroke we stroke pen amedie stroke pen okay stroke all right okay ya ko foforo so we your friend damali okay ba obi nu musa friend wagashi we ahaba we eye papa e na eye boni obi ahaba we o ha nu oye papa na o sa ye boni obi di uka ena ni pakro no mpesa obetua ahaba we obekọ ni nche odi ni beko kasa owodi bi ompe ochiri ompe sade no ompe enu na ya aka nti odi aka na ena o kasa kire se ni pakro we ade we na won kasa ogidi se asema wo ka no o samu no mane ye no kore me mane ye se ucho ni pakro no ntro wo ko ya de we a won kasa na wo pra wo hu okay enku ba ebetwa waso obi a odi uka bia obekọ ni nche aka be kanu anu so ewo hihye ye be kire obeye e na obi nsu uwo ka untumi to osasi wo ho ojapade bia omunto otiase ye wo kwa ye di be fra ahaban ne eni nsu a eda ho nye se nsu a we ti se manhu anase omoto amana sa na nsu a eno nkasa ensi ye be dwale wo sa nsu na no na mi wo e wo weja ye be dwale wo ho onyama bibia be de ebesa abafie okay oho no mu no oye okay oho okay so obi pe market nso e obi pe market drowe dia na obetime dia amane ahaban we ye le be dwale wo obi oho o le dwale no ayentumi nye ye jiso odi aye samina amanu obe dwale obi oho enye obeye bibia ma nipa kro no na nipa kro no ebia ye busumu na odi koye de odi kotuni demu aye samina obe dwale keke ebe bre market be uwo chire kura ye be ye na edi aposi wo okay what you say all right okay it is obi wo abrochi onu tigana ope edro yibia anunu gisemi noba sa noba kro no ewo WhatsApp ewo bebi a odifasu ye di beko airport na ya posting nyama ne de amanu okay anu dia problem ye taye ye de bia enye ne kwa ye taye ye de bia what you say okay ahaba we ye friend na ujidava mechiava mechiava anu na ekwa odinkugu obeba fie uye de uprakura de ka ukra obeba fie ahaban we anu na ye nananu mu there 4-5 days omudi akọ eku e di brofo nu mu e de aku ba onima ohun ni se anu okita to me pa ahaban we odi she obotom unati anajo bebi o kase ukopa kwanu nsu nye papa fa ahaban we she obotom e di odi obekọ abasuje mu se kwanu nsu nye papa e bia o ko e hu se bebi a o ko e di enye papa da bi se e wo kwan bi so o fa wo ye be ma anase utai tu kwan unati na udu bebi se ho esu wo ho a wo fa dua na se won kasa obehu se no adua si a me fa no sunsun bi ye de wo ho e bi wo kro betumi ahu bibi physically enye nne na light aba omumpe sa light aba ntinu hunhun bi a ye de e ko kire nti ahaban we e da homa protection okay so se odi be she oboto bibi wo wa odi be ka ho nyama anusu nyama wo ho wo pese djuma bi a wo ye bia ye se o protect wo hu what you say wenu eye ma obi a mu ye ahifo anase asafo omukokun omuku ewo nyama bi hu ahaban we ye di be fra nyama ye di be dwale wo oni scored anase oni enye se odi kokon ye boni okay nti ye fa ni se sisi a edro ya okre enye sa djuma ko wo djuma bebre ye oni obi ewo manso ewo asase hu ana japade bi na oni nipa no etwe manso ewo ho akwan bi wo wa betimi afaso ene edrowe aboasa nipa anu na simple wodi e ka no kore no jitum se ade a o ba mi che be ka kire me no mi gidi se asase no e medium pa
What you say? I have a way. You the be idea. And no so idea the be idea. No the be cause I say no so. I di akoye ya pass ye wudi a obesi dan no. Ahaban no ye be gina mu nananu mu. Ye nananu mu titifo no mu be gina mu ahaban no. Anu na ye adwuma no na de be ye adwuma. Mu be gina mu aye adwuma ye de ama obesi dan. Ba enye wudi a ontumi ngi. E na eye wudi nso apa na nipa kro no pese ogi a asase no so oba obe anu ankasa na be to me ka ko. Anu ti ne frɛ no awuji da ba machi aba no. Obi a wodi boni ba obi a no ese won kasa wodwane o. Ti we nyina court cases so e kan. Court case ni de anu so nu anu ni nyama wo ha. Ni nyama wo ha. Ni nyama wo ha. Me prepare me hu. Ti we no. Ubetimi di we afra ba ko no e de aye court case anu we nu na anu ye shi. We anu ye shi. Ye frɛ no dugba. Okay. We so nu awuji da ba na we so hu nkase wo. Nkase wo. Yemfa we ni si. Okay. Nyan kofu so. Okay, yemfa we si. Mi wie o we hu. Mi wie yo. We. We no mama sa me fa ba ku che no de me de beche. Me de beche. Viewers. Me de beche. We one kasa obe hata. O hata e wu wi a no pe 6 flowers. 6 flowers. Egu o market no mu ba 6 flowers no mu no fake one wo mu. Wo koto a ebi wo ho eye dua na mu di ye. Wo be hu ba ku bi wo ho a ni seal nu eye white e komo no na eye papa no. Wo di ahaba ni cover eye white. Ni cover no enye se wo tu cover na dua e wo de ebe sile ade no no e se ni nyina sa white rubber no. Wo di we ni be hyem wo be bu ahyem ansa na wo be hyem no wo be sole ahomachi memfa obi ankasa. No bu kemu obuke mu wi afi na obekọ kwadwale odwale wi a na obebe ba bebiesu obiesu afi na obeka chense de omo time bia obekọ kwadware ebre wo sorry efri wo paso no obebu unkasa unfa obi akasa odi be de odi ahaban no ebetu 6 flowers no mu odi tumu wi a odi bekọ kwadwale wo bekọ kwadwale aba na ede da ho asa na obaba bebie obeba bebie na ka chense de omo yo tamfo bia omu ye ko wa omu ye de omu ka uri de bia omu ye de o be fi ntinu o pese market ami ko nenu mi to de omu be to dia mi kire o de okay ba we de ma me bisa okay point na o ko no mi pese mbisa okay police for any soldiers for so okay sai drove e betimi aboa on se sisia mi kasa no omo be hu se akora we sisia no o ba interview omo nimi bebre nimi omo nimi ye kan say protection ni de etu ni sika ni de upe a wo kuma de ye be kirew upe a obepe aboa obepe aboa ba na ya haban no amaboa na ye de adi aboa ni di haban ni wi a afi de ye be ma bullet aboa no. Okay. What you must say? Say na obe suro say bia nipa bewu. Ti e fa ni so o de be ye aduane ma aboa no. Ti say kraman ana ejramu aponchi ye de be ya ma no. Anu di wi a anu na ye de be try ahu say eduro nu eye dwuma na afi na ye be try aponchi no. Okay. Ba sika ni de ye mfa try aponchi no. Anu de ye nka kire o. Ye be obe hu say da ho ba asa na obe hu na de ye start twetwa o. Eya haban. Wow. Oti ase. Eya haban. Na bebre won kasa na obeja wo hu na obewu. Enu to na make first say juma bia o ye bia say o protect wo hu. Oti ase. Ntinu wo ye mercy say onim say mi show say a wo ye police ni hu bon hu ban a amuroba obe take wo. Okay. Dia ope no dia target na ope aja free wo say o bon hu ban. Okay. Yeah. Ahwefo impanyefo wo asembia omobisa. You see who protect the protector? Una ubo obi humban no. Why na ebo wo so humban? Eti wa mujina akwano abre nyina say en police ni en soldiers en security agencies a mo wo oman ni mu no we ekọ emamu se wo ohaw bi anase uti akwano a mepacho ni aye papa ekire we de enye eduro ana enye boni se wo bo humban every watamfo nsem kwa de me am kasa me gidi se enye boni enu ti se wo sa le ni mo ase we security ni nsensemi pacho ubetimi abo apen ni na ana yem na afi
unini edi nkomo na waboa na wo so wabo ho ban wabreko a wo obi ho ban untimi bo ho ban ema wo akowu na nipa na wo bo ne ho ban onu obetena ase da bi boa ho wabreko a wo obi onim bibi onim dia esa ha me a ewo wiasi pa wo ye be ma na okoti nya djuma abutre bibi a record o se wo ye be ma na o ja no attention no mana se edo homachi a send the ye nim say edumre a bema onyi ekodu some levels bia den ya oni peduane ebe ye week ba bema no bema ehonum no dia bema bokokora ohonum o bema den se ohun oluma na owu bada bebre ukoye kuro bebre wo umutri aye fita ba musa wo bayiwa kofu bi say no emu abe na wo betimi enu na ade bi na ha o ade nu adwukura na enye adwuma kura no odi abraye ye betis ne ya pe obama o enye se numodwa o se sisia no obi wo ha na ade nu sade ne atu no enye adwuma omo pe obama no ye beye adwuma eye problem kitu abi o eti ye fani se me amini we interview my do brother me ni ahondin bia me be man timi so ye betimi atu bet was sisi a ye betumi atu bet was sisi a mami ye na mi fa chewo mami ye na mi fa chewo mi di chewo on o du fia e bia o wale a ono kasa edon homa chewo be hu se na obe adwuma fast o di tini nyama beba yo mi da se ba sisi a de mi no ahondin but still we betumi akire because e will be wo ho a sa problems no e wo ho bebre because me hu se na e this youth ni cramp no e face sa nyama obi beda no now see you ikoto draw we ikoto tiger head anu dia sade na wo use ohun sade na wo use o e beba bedu omre bi kura no na anu dia empeja ne ti kura po brofo no mu no o mu mpeye papa o no comment 15 years anu dia beba bedu me bi no wiki ohun makoti ahoma ni nyina brofo no mu adi bia mu ye ma ye bia no e wa infect o mu what you say nti na ina nanu mu bo ha ban ba ye bibifo no ye nim kwan e be fa so ayuzu what you say tie asema ye kan be ma wo ho a ni kotinye adwuma tizani a wo kan but ye wo ma no bi so wo ho a omo ni Felix omo so e anu su no ya haban anu su miye ya haban oni bibi oban bi so mu wo ho ye what the way omusu no omutie enye ho no munti na ye ba me pese me kire ho kakra what you say ahaban oni oba oni feelings obeba me kire ahaban won ka sa obenua no yuzu e wo ofie me kire se na obe yuzu kama ohun mi se ya ye di nyamidi ankata me ebusumba edro no mu na omu wumi enti no school kura ye class 4 na meja school because of ahaban what you say omuka bibi kire mi kura mi tie nyese scan if you scan ofie ko no mu gi 50% score by that time kura no mu ma me 3 cd mama ntumi anko okay nye je mi bisa ba ku bi am fight last time bi o chale bi bre rough be 10 hours na oni bibi anu nuzo na me ka kire say ahaban e be nua ma won ka say o use o be ka say oba normal ena eye sansu na obe saba oba no mu no na audio sakọ ka omo obe ka say o mi ne jai mi oni feelings ntinu enye oba no nkasa na hu se problem oni hu ba obe ma no ntumi we say ye sane yale ye ma haban ye fa haban eye juma ma no all right nti okay we ye to aso haban bi wa ha e friend kakla ana se nyanyira nkrafo mu se nyanyira okay ena haba we be hu se bebre na obi ade ase ni ka mu obi ade ase ni store no omu kire ade a odi be ka hu asa na odi be sisi store no omu mfa nka hu ya haba we nko na mu kire nti wo betimi a kire nti no be ka se obi use o ye ade a omu di ka hu ma no ba odi omu kire ya na o soli ko ye edro de den ya uye edro ye wade on se haba no ukoti ahaban so ya wasema obe ka kire no okay asa na obe o problem a odi be kokko ye de ama no asa na obe de ati ahaban no utini ba fie ni so onim se ade wenti na otimi nti no obi ka kire se we koti no dia be si so no koti a enye djuma ese obisa ni pakro ni yie ni pakro obi kasa bia e wo social media na se internet obe yinyama no ba
secret o mo be ka kire o ebi kura shinap baku na o de be ko on ka nkire o on fa ka ho ko enya adwuma okay nti we nu protection okay anu so protection sa pam boni okay obi wo ho na oyira akora bi wo na oyira anase wo ho na otofom ono kasa tofom ho na otofom no sa de na ye de afri na anu ye de ba ye de be consume na anu ahaba we su ye de be consume na anu ye na ya adwale no 7 times ye ba fie no sa de ni sa ye na ahaba we ni ho nyanyana ni ho okay edru bi wo wa obi a o hwe ani ni nchen ye won krofo mo to market obetimi akọ market na wakoton sa edru we e market obetumi akoton market ba market duro nu edru nso e de bi a e se otini na use ne ne enu nti na misu mi nu aduro e to ho onu aduro to ho na adichi na obi abeto adichi na obi abeto na ye de na esei nti nu mi we ready no seni a me yama special no be de abeji nti nu ahaba omuti atu ho na onim kwa mo fa so ahaba bi o hozu kura nu tafrachi oni obi ahia anase oni be ma ahia na onjwale ori osako ka ukoto enya djuma okay nti no nusu e wo hihie a obe fam asa na obe kokoto sanyama no mu okay nti ahwefo yani yenana edi komo edifa ahabaya egu yenim edwumadi potin a odi ewo na so ye enu na o chechiri emu ede atwe enti se ene na ye first time wo hwe ewo YouTube channel wo hwe Kabacha TV no one say over subscribe we a wo de atwen kakra wo say dom abi ebeba ewo screen ase na afi wa mia edom ne so tifiti ene eko video fufu bi beto your channel ni so only first person na hosa ebeka afi so mesre say over like your page no ewo Facebook and so Kabacha TV share video no na ja comment to homa ye be kinkan na afi ni ewo hu biara eye moaye no ye de pema na afi nso wasua ade FM saso na ewo TikTok ni so Kabacha TV and it me so follow we ho na afi ni efa amane eni amadruwa ye na nanu mu di ejuma edi film nkolabo anafiti ase aye hu se eboa wo no ye nsua na afi aboa ye nso ewo ya ite nana o duwe be wi ana debi o ahabani de pese e kire a ade basan ba mi kasa ntentem okay we ye friend kagayima oni owoli oba bi ba bedro mere bi sisi anu kasa ne ntoso wo ka we osi he wo ka we osi nu mo nim say adipa bi ye de e ba mu kwan mu nti omu pese omu pe kwan bi su omu titi mu ntem se na nkola no mu ntem be de e be basa nso wo ye be ma no jai ohun wo ye oba nso wo jai ohun na sade no beton mu ntem mu ba no mu be de e be nti we nu ejina ho ma oba ni be ma e friend kagayima okay echi wodo echi kasa no tusu mo be kasa ntokwa ye de emba otiase mo be kasa odan mu obi anti muka otiase wo ye be ma no oba no onti ukasa onpesa obeti odi abomodi no na ye de endumi nche ona ntumi ndumi nche bebi a wo na ewo no ye be ye duro no asani wo se na wo be yuzo no na ya kire wo okay sometimes ewo aware asema okay sometimes ntokwa ni bi anase ohaw ni bi wo ebusuani ma na aware ni mu a aware for me no omo nim aduabi bi de wo ho na se ewiase asem ni de ebia wo nana de boni bi okay sade no ewo bible mu bible mu se wo di boni a wo ba bedi wo ba nso no mu be de be sanya sa boni no 8 times sana abe omu benya sana be de nti wo nana de boni bi onimu ade ni be yo be ka se me a me nye boni bi da obi no omu nye boni bi da o ba ade a omu nana ya atwemu nti no tumi ma omu bodam na ade nti na wo se obi ntuaka ewo obi boni a onu wa yenti onya bio e na okọ what you say onya bio okọ ba ade o ye nsu e so omunya na yakopon so o ye obi a o ya ade ontumi hu se o ya ade nu ade we o ye nu ji se moko bebi anase otu na mo bi aba obi a obi wo huhu mu anase herbalism mo to ontumi ka kire se nti mi oba mi che e ba be ye hwehwe mu a unka kire mi se o mi ba be se o de oba be hu mi o de atina se na mi ka problem kire wo hu mi sei
tinasi o mi mbisa o then na wo de tinasi na meka wo be tu mi nche untumi ba wo de frɛ mi me ka kyerɛ o say ne ha o fa kwan we so na be fa be ye ma o ani we aye di ho ade no usu wo di ho ade o media na different. Okay na se eni a wo de ho ade no enye no e na ono nso e de ho ade enti asofofo a omonso omode ahaban eye edro bi sei e de man microphone omonso ye be ka se omo ye abosonsofo ana se obisasam osachimiaba onim bibi first asoli no mu start o mu ka se obi obetiti ahaban ma obi a oye boni sa na osofo no mu ka ho omusi obi obekọ ninche konfo obetiti ahaban ma wo no busum ahaban na mu hia ade hia busum asi oti ase ba omu ti busum asi by way ahaban se mu na ye de eka oti ase ba omu beka cho se menko omu ti ahaban ma ba sisi omu titi ahaban o wo seli dem omu titi ahaban o wo seli dem e na omu kai omu refuse osofofo no omu refuse se bible no o ka se wo a obe pini ewiasi japade no mu e wo sase we no so de me ye wo adwin se esuro no mo hima mu san be de ebeka ba wo de hwe se na osofo no mo pini ka obi pedi ka se nti omu ya we se esuro no mu omu nko onu sisianu omu dia petechi e bompae sisianu omu guru dodo gongongongo omu ye ni nyina ba habanu ba no o ma wo be hu se e ya haban obetite na o ya ma se men diwe e ye denti na o ka kire so ya haban no ma se men diwe haban no o trisade no susu mo sha haban no mo no o trisade no ba no on ka kire wo obetimi a kire ni enti a e ya o mo kasa se o men diwe o sa o yale no wi a o dia haban no sa o yale a so ko pa haban ni cho apa haban no susu ncho se o di we ko sa obi yale nti o sa ni pakro ni yale a o di baba o ba be danasi nti no o danasi wi a o ba be danasi no onu o be ka kire ni pakro ni se ade amiye ma onu usadi na ebe ye we na sade no so usadi a ahaban no ebe ja o chiri di ade no be sa ye de ebe sa ba o chi okay otimasi ye akon ni chiri mu esa neti okay esa intra twa ye ho na ye ba na ya fe ye ni na ewie no kakra ye twa ye ho aba All right, ashefo ya sama makwa aba biom ya dama sese mo agibre ama ya kwaje ya na krato aba ye ni nana e ba be wiewie krakra isa se emre no achi ya nisa ete station a wo hwe Kabacha TV te no ani so be subscribe wi ana afi wa twen kakra don be ba wase wona wa mi adom ne so video fufuro be ade be to channel no so no first person na usa ebeka nana fa ye wiewie kra ahaba bisa kitami enu de yemboni di basa sa we ba we so udi osaka na udi ohua sisi obehu se sentino account sa we no aban we ope udi so mu keke betumi aso mu no fa ko ohwi no o feeling ni say mami fa ko tumi dem ya haban bi ya obi sa ni pakro no mu omu wo ho na omu nan omu wo ho no nan be kese na pai asa na krono so be wu no sa mi yale no mi nim se na efre no ba mi san krofo no mu bebre yare na mu si elephant chances sende o sa na mu frɛ no mi misa pa mi no aya haba we na mi de yesa adwuma no nti ekuro no susu bi taichi susu bi taichi susu bi ta krono chi na mu didi o mu be for didi o mu tafrachi omu didi ye mami no mu omu didi o mu a ye ahaban we de be franya ma na ya sa okuro no be ebeko bibia abeko ahaban we be for through ohun se na won kasa no we ewu pa no pe jatusu ewo udemu a da bia won su nkura no be bia wo be kokopie no won kasa obe hu se omo be bia nyama so ye de a kirew okay
elephantiasis ni pe na wodi sa anu we pe na media we pe na media ni wa wodi be fra debi sa debi nyama bi ho me de be France ba me ntumi nkasa no de oba fia na se me de be sani wona obe sana ade no se wu yali sana ade no be adwuma ma wona ope ana se ope se me chire no so debi so si we pe na wodi sa ka me de ko yi obi wo fie sisi debi na we enye we nkwanu wunu nim susumu na mami saka secret baku ahaba bi a wo bia no e wodi mienu maka first year starting no maka ahaban bi wo ho no owodi no adin bi wo ho enu ni na ye ni secret di uboma no na osoli ntem ndi ye wo obi local name na ni di ankasa kasa it side no betimi atin ho amaya na onu so no akwan enye ye wo kwan ho adentina ya mu chade na mu kwa na mu si ahaye kwan ya sisia no omu nim ade no omu si unim nti no Yesu ye pese usu obi bekuti akutu ya se ne osua asa na otumi koye ba ujai anu no onkoye na odigu na nanu djuma si akwadju obi sika no ye na haba na nye djuma eye den ahaba ese eye djuma oti ase on bedro bia o so we en ese eye djuma e na nanu omu di aja eye omu nim se dachi no beba bedu emre bia e di brofo no mu chi a ye nyina ye bewu ahaba ni nyina ye wo ho no di omu ahaba bebre bia ye wo aduani bia odi bia bachi bodie ni nyina mirisa yale oti ase aduani bia odi bia ni dua no ye disa yale ba wonim jise obi aka kire o bachi ahaban menu su mi de beche o konya accident on na body nu a peche nyese kuroba e che se opra o inside bachi ahaban ndope nu munu pe bachi ahaban no mani dosu omu ya mo penisa na onfa ball sa no mo pe ade no mo fa chichi na ahaban nkasa ya de etali ho sa within so we dey ya de betete okay na ye wiewe okay eda ye be san ba ho bi o okay wa flow ni nyina ego mesro ni e wa ha ni de fa ye fam na fa ye wi on ade bi o ha we ya friend say sro isa na se fo we ba ye friend ataku wa ye gbe anwro kasa ayigbenu ehofo no mu na mu ya yigbe anwrofo no mu na mu oketa nti mi anwro ni ba nti ataku no we no obi wo hu na opese o tu eduro ena won kasa hu se obi dimichi opese o tu meduro nipa kro bi o be ka kire se wu ade o ye mami no obehu twe me kire o dia pedi we ba bakuba me de be ya ade ma okọ suru ekofo ba on to me to dodra anu anga sabe ko no sabe ka kire se hey obi o we a tonfu won kitwa we ba ku fabla le pakro no be ye sound to me edro no to me nya o sa na oji obi pa o ese bibia o ye bia na onim se ade a omi ye nu e ya nu kore ese ojidi sa okay ati iti wosi esuro wusai kwa anu kwa masa wenkwa yan fa hwenkan o masa wenkwa na me de be adwuma ma o se na be am yan kasa metimi akotra bi wo fi wenkwa na o de be ba se mi na me de be yade na ma o oni me mpabo a me bogu so asa na me yade na ye de ama o enu na enti na me boss se pa enti no pa no tu mi ko fie no koye na ye sa mi na me ye na me ka che se eni ni nyina ye di hwade ba enye obi ani ni obi so ni ho obi ho obehu we so ene obetumi awo okay ade be chin so obetumi awo okay what you say dey fire we kra okay ena onim bibi awiase aye wo no bibi a obeye bia ye se o ka no kore nukoreka ehun hia mi kan ni ye konfo anase wo otiti ahaban binu ya trofo master forget mi akasa mi ohokura no bibi ohokura no pese ukoje onu ya konfo ohokura no pese odada ntimi ahaban nti wo so otumeji tumi wo obi ho mi oho no mi believe ma ahaban mi believe ma ba o se ebedu amre bi nu nyama bi ho e so follow no hwe so sian so me pesa de we mi so mi pesa mi ye na mi hwe o ti ase na ukokọ di chi so unya o ti ase ba ahaban ni dia mi ohun mi nu
obeba obehu bebi ameti ohun me fie ti se weja no nipa kro be asa na obehu se akola no oye dwuma oti ase sana ade ne ye de ntinti anokoreka ene ade ba ko ye de ehia mi na ye aye wo Ghana no mu no ye bibia e wo no koredie mu ne se na nyakopo oblezi Ghana dada ne de etumi hwehwe no na wonya na wosu no ye obi e wo ka no kore a akomundi uda obenya obi obeboa wo nti no yade bia e wo papa mu medemu awie wo ho. Oh, okay. Yo ete ya na ya nini edi encommon te se na ya na kan ya no o se o de ye ewie krakra ni sa se na be ya obetumi akotua ono so na dwuma so ete na what am I try to enu ana odi atu dwama na wo sa wo fufuru bia odi bebo enu anu no anu koreka ya na hwefo se na be ya o mesia ombe hu bebi awo obi wo ho a okay I think fita ase no onyo no ni okay me ti weja ti weja enti no ofritama ada okay ashama okay Michel Cap Bema Camp uba udi afrokas worker no be si wo weja janshi o si wo weja janshi a o be faka wo weja janshi no ba weja station okay enye last stop station last stop ni dia ube frupu po kakra ba media mi wo down nti ro du ho no mo be a na mi nti wo so odi na nkasa den ye frame togbe kulu o ti ase nti obi biara ye ba weja janshi ye kasa ye ko togbe kulu anase spiritual herbalist or one so na no obenyami okay obenyami easy nti no ufri Kumasi side so ba ono so obeduka so a ufaka ode anase ukokra obefa akra obese wo wejajanshi ono so ho na eti wo dia fa number okay mi number e 054 66 2 555 e 355 8 enwie yo okay 054 662 358 558 okay no babako o frame obebi obenyami o ko WhatsApp obenyami okay number for biasa wo ana we ya where ese bibia no safo no ese no mi kita ne ye bako nyese no ba ne ye bebre odum we no so we bako pe na me yuzo okay yo eti ahwefo se na ye nananom kan yesi sankofa ewo we yanchiri se wadi eyira na wokọ wuchi na wokọ hwehwe a esa enya boni okay ye pasa o pesa ka ni kron kasa baako te my anglo no kese no deep one fa ya madakpe no vinya anglo to lo opo to de share anya kpom mi nyaba nyunto mi nyaba opo mi opo vio afogbe mi dona opo via opo nwu wona tana nyanglo vija po na vagba hare e mo na do npo afaji na wo nwu na wo po de kon mo ga ba nwu jola po ko na bo ya vagba e me ga po nwu kata oglu na nwu cho mo na do npo afaji na wo po nwu vo mi anglo vija po mi fi na fio doike na wo adu adagble madanagble mo wona doike ku business ko mo wona menye doye de kako asamarade ta majiba ma dongu sami opoto yo ke gamagbe wo ma olanu kore okunya tefototo nyakodo mi ofa olo ketato wo nyabe amagbe amile marashi alo nlo mi nanu alo le herbalist alo dodada nyaogo ma anlo to wa mi gbagbajem okay etini oka enyin na ni se o se aigbe fodie o mu pejuma ti we aigbe ni embokro no no kredie amani wo wafa se na ebe ya ye bibia wanu se na ebe ya ochine bi obi enko ohaw eni amaniemu eno nti yedemu esi ha eda foforo ubesa ati ye kabiu aseba kwa de bia mitaka ni se ohia woni a ewo kwan ho a na wachia ni nsem na webisa ni se menua etisen esanse wiase na ye wono nipa nsehwe ene wuwu a ochina obon se ebesa ehia bi onu eni nananom ene ejamu midin amede so anami amede dwumade ne hu chiamen edi nakote Solomon Sunday ebesa hia bi nda foforo bye bye.